Jill was 4 years old. Jill 4 yaşındaydı. She was a clever child. O ağıllı uşaq idi. But she was not very pretty. Gözəl değildi. She went to school every day. Hər gün məktəbə gedərdi. And she loved her lessons. Dərslərini sevərdi. She was always at the top of her class. O həmişə sinifin ən yaxşısı idi. And she learned to read and write. O oxumağı və yazmağı öyrənirdi. Very quickly, çox sürətli. One day, her mother said to her, bir gün anası ona deyir, Aunt Katie and Aunt Judy are going to visit us tomorrow. Xalan Katie və xalan Judy səhər bizə qonaq gələcəklər. They live in Canada. Onlar Kanadada yaşayır. And you haven't met them və sən onları görməmsən. Because çünki they very seldom come to England. Onlar nadir hallarda seldom gəlirlər İngiltərəyə. They are going to have lunch with us. Onlar bizimlə qəlyanaltı edəcək. The aunt arrived at 12 o'clock. Xala saat 12-də gəldi. The next day növbəti gün. And Jill's mother və Jill'in anası gave them onlara some coffee, biraz kofe verdi. Then she said, sonra o dedi, I am going to make lunch now. Mən indi nahar hazırlayacağam. Yəni qəlyanaltı. And went into the kitchen və mətbəxə getdi. Jill stayed in the living room. Jill qonaq otağında qaldı with her aunt, xalası ilə. Aunt Katie looked at Jill. Xalası Katie Jill'a baxdı. Then sonra said to Aunt Judy quietly. Judy'yə dedi sakitcə. She isn't very pretty, is she? O qəşəng deyil, düzdürmü? No, said Jill quickly. Yox. Jill cəld cavab verdi. But I am clever, amma mən ağıllıyam. Miss Grace was 40. Miss Grace'in 40 yaşı var idi. One day, bir gün she said to her husband. O ərinə dedi. I weighed myself. Mən özümü çəkdim this morning bu səhər. I weigh 70 kilos. Mənim 70 kilom var. Is that bad? Bu pisdir. Answered Mr. Grace. Mr. Grace cavab verdi. Yes, it is. Mr. Grace said, It's very bad. Each week, hər həftə, I am heavier now. Mən daha da ağır oluram. I am going to eat less. Mən daha az yemək istəyirəm. Going to acaq, less, daha az. And I am going to have a walk. Və mən yerimək istəyirəm. Every day, I am going to have a walk. Hər gün yeriyəcəm. The next morning, növbəti səhər, she put her coat, o kurtkasını giyindi, and began walking və yeriməyə başladı. But during her walk, it rained. During her walk, yerişi ərzində, it rained, yağış yağdı. The rain went through her coat. Yağış onun kurtkasından keçdi. That evening, o axşam, she said to her husband, o ərinə dedi, I want a good coat. Mən yaxşı kurtka istəyirəm for my walks, yerimək üçün. I am going to go, mən gedəcəm, to the shop tomorrow, mağazaya sabah, and I am going to buy one, və mən birini alacağım. The next morning, növbəti səhər, she went into a shop, o mağazaya getdi, and looked at some coats, və bəzi kurtkalara baxdı. With the sales girl, satıcı qız ilə. She liked a silk coat, o suiti kurtkası istəyirdi. Yəni suiti dərisindən very much çox istəyirdi. The silk coat's nice. Bu suiti kurtkaları qəşəngdir. She said to the sales girl. O saççı qıza dedi. But does the rain come through it? Yağış onun içindən keçər. The sales girl smiled and answered. Saççı qız gülümsədi və cavab verdi. Have you ever seen? Sən heç görmüsən a silk suiti with an umbrella? Çətir ilə suiti görmüsən? Ted worked in a factory. Ted fabrikdə işləyirdi. But he wasn't very good. Amma o yaxşı değildi. And he lost his job one day. O bir gün işini itirdi. His wife, onun arvadı, looked in the newspaper. Qəzetə baxdı. And said və dedi. One of the banks, banklardan biri wants a guard. Bələdçi istəyir. I am going to go. Mən gedəcəm Z'yə, oraya, tomorrow sabah. Ted said, Ted dedi, and I am going to ask və mən soruşacağım for that job, o işi. It's quite an easy one. Bu kifayət qədər asandır. And I am quite strong. Mən kifayət qədər güclüyəm.
The next morning, növbəti səhər, he went to the bank. O banka getdi at 9:30, 9'un yarısı, and said və dedi, I want that job here. Mən o işi istəyirəm burada. The guard's job, bələdçi işi. A man gave him a piece of paper. Kişi ona bir parça kağız verdi. There were a lot of questions on it. Onun üzərində çoxlu suallar var idi. Write your answers. Cavabını yaz. Under the questions. Sualların altına. The man said to Ted. Kişi Ted'e dedi. One of the questions was... suallardan biri, have you ever been in prison? Həbsxanada olmusan? Ted smiled happily and wrote. Ted gülümsədi və yazdı. No, under this question. Bu sualın altına, yəni yox yazdı. Then he looked at the next question. Sonra o növbəti suala baxdı. It was why. Nə üçün idi? He thought for a long time. O uzun müddət düşündü. And then he wrote. Sonra o yazdı. Because the police have never caught me. Çünki polis məni heç vaxt tutmayıb. Ken was 50. Ken'in 50 yaşı vardı. His wife Liz, onun arvadı Liz var 48. 48 yaşı vardı. They had a very old car. Onların köhnə maşınları vardı. I am going to sell this car. Mən bu maşını satacağım. Ken said to Liz. Ken Liz'e dedi last month, ötən ay. But amma nobody wanted. Heç kim istəmirdi it onu. Because çünki it was old. O köhnə idi. And didn't run well. Yaxşı getmirdi. Last Friday, son 5-ci gün, Ken said to Liz. Ken Liz'e dedi. I have got some work. Mənim biraz işim var in Boxbury. Boxbury'də. Come with me. Mənim ilə gəl. And do your shopping there. Və bazarlığını et orada. Liz was very happy. Liz çox xoşbəxt idi. Because çünki her husband, onun əri, very seldom took her out. Nadir hallarda onu çölə çıxarardı. And she usually shopped in their small village. O adətən bazarlıq edirdi balaca kənddə. Ken drove their old car. Ken sürürdü özünün köhnə maşınını. There was a ferry there. Orada bərə var idi. And cars and trucks. Maşınlar və yük maşınları crossed on it. Onun üzərindən keçirdi. To the other side, digər tərəfə. It was the shortest way. Bu ən qısa yoldu to Boxbury, Boxbury'e. The ferryman came to Ken and said. Ferryman şeydir, yəni bərə sürən adam. Come to Ken, Ken'in yanına gəldi and said və dedi. A pound for the car and 25 pence for the passenger. Ya, a pound. 1 pound maşına görə, 25 pence də sərnişinə görə. Ken answered. Ken cavab verdi. Take the car for a pound. Maşını götür. But I am not going to sell my wife. Amma arvadımı satmayacağım. For less than 50 pence. 50 pencedən aşağıya. Mr. Brown had a beautiful shop. Mr. Brown'un gözəl mağazası vardı. He sold sweets. O şirniyyat satırdı. And a lot of children. Və çoxlu uşaqlar came and bought. Gəlirdi və alırdı. Them onları. After school, məktəbdən sonra. But some of them, onlardan bəziləri, looked into the window of the shop first. Pəncərədən, mağazanın pəncərəsindən birinci içəriyə baxırdı. And put their fingers on the glass. Və barmaqlarını şüşəyə qoyurdu. And Mr. Brown didn't like dirty windows. Mr. Brown çirkli pəncərəni xoşlamırdı. Then, sonra, last week, ötən həftə, he made a big notice. O böyük bir qeyd yazdı. On it he wrote. Üzərinə yazırdı. Children, uşaqlar, don't put your fingers on this glass. Barmağınızı şüşənin üstünə qoymayın. It is dangerous. Bu təhlükəlidir. And then və sonra he put it up in the window of his shop. Put it up, yəni qoydu pəncərəyə. The shop on Mr. Brown's left was a shoe shop. Deməli, Mr. Brown'un mağazasının left solunda ayaqqabı mağazası vardı. And his friend və onun dostu Tom Jones worked there. Tom Jones orada işləyirdi. Tom saw the notice. Tom qeydi gördü and was surprised və təəccübləndi. He went into Mr. Brown's shop. O Mr. Brown'un mağazasına getdi and said to him və ona dedi. Why is the glass in your shop window dangerous? Why is the glass? Nə üçün şüşə in your shop sənin mağazanda
Dangerous, təhlükəlidir. Alf, what do it do to the children? What does it do to the children? Bu uşaqlara nə edəcək? Nə edir? Mr. Brown smiled. Mr. Brown güldü. The glass doesn't do... Hə, bu nə edəcək? The glass doesn't do anything to the children. Şüşə uşaqlara heç nə etməyəcək. Tom was his answer. But I give them a hard smack. Amma mən onlara yəni böyük bir şillə vuracağım.